Adda na sa pulan nila kay ko pagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina? Parihas mo lang diti pagababangan tayo, Amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidagita yan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jak mitla kayat dito yun. Kajak kadot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir singir nga oray saan mi pa'y ajude. Sige nga Rod, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami no kaya na. Why, nakita ko di pagkakaran da paribirtao, bakit? Kahit napintas. Why, nalawlawa. Kinasidag iti ayan ti trabaho, may kinipalibirtao. Mabalin na pagnaan. Sige nga Rod, agim pa kita yumutan lakay. Ta umakar tayo yumutan. Jak kayat dito yun. Nauma ako. Wow! Nagpintas mutan dito Mare. Naglawat ti arubayan da. Adda pa'y basit ako bu dito ang mabalin a pagistambayan. Day tamo ti may sana gustuak dito Mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayunit ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders da ijay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wan Amara Ina! Gaman ba kayo? Takitaan to'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabit lang Maria. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na nusumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay, balay. Magustuak, lakay. Iso na lang ta. Ay, addamanin pa sa rabo ni Pariberto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagnina mo edeta bagay? Kasla mo preso ti kaldingan? Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumo ila dagita. Kan? Diyan makabalan ako matang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo't gumatang para kinibakot na. Ha? Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaalakay. Ay, kwa. Asa na dagita? Tinapatag kanya. Kunamot. Kaya may turad, di gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami nga, Di ka tumutulag. Kadakwada. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Ay, dahito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Dahil kanto makichin. Dahil itong bigat. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan ta nakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man da ito. Kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtedam kadagiti daan agamit mo. Ay ka talaga kasta, Amare. Mabalin ko mga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Iso nga alahamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y,
Takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan na kasta. Iso nga ang problema, Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung rimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmut ni ti allowance na. Ay, paliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paisaw? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narika ti kasta, Brent. Ay, di ka pa lagsang sangit, Mare. Palutputan pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnakamapod no ti atap ko? Sakan to agsangit. Mariknak nga minan ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan mat ti amo kapag kurkurangak kan ko anak. Nalaingak mat nga gluto. Kanayon mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagaman tagpaiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may data nga bagbagamay. Sungbatam ti sa ludsud ko. Na, Maumuma kan kanyak nga asawam. hapay ko maumaaking kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang kang asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Di masangot tag babae. Maturok taki ding. Tamasapak manan ngagtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Alam pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi jay karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Marity na kanyak. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta ag ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito, Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito, lakay. Wen, daanan tarilong bakit? Isu-asu ka tamaon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Why? Ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga tawag-wag. Anya? Isu nga ano sa alaban bakay. Taga wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, Mare. Kabarbaron sa. Wen Mare, kabarbaro alaba. Ngamin wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, Mare. Makaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy, Mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumaangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, Mare? Adala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak man jakon. Nadidigra akon, Mare. Unay mo dadyala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti gumatang iti brand niyo. Manomot lay jay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apa, isag mamano day taya. 80 pesos ka no, Mare. Ay na, una yan. Nagkirmo ta talaga di asawam. Uno saan? Ay,
Ang mga nupudno ti atap ko, maray. Andan samo sa bali nga ikat katangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbagya asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na ka kang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas na lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out tak iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakit? Ay, wen man lakay tani. Nabambano ka naglaba. Ay kaibagam, no di mo kabailan, mga lata iti katulong. Ha? Apay? Adaom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay kadada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bak to tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho. Tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay? Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, malada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da Maritina. Nanamay, agkatulong da pa yan. Apay, di mo kabalanan tiyag trabaho dito'y balay, bakay? Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kun iti trabaho. Tasya lang, ti para balay. Kasi ka matag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau. Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. Isungarod nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang, bakay? Lakay. Di mo papalan, tiyan nyaman na makikita, miti kumarem. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y nga rod, Mare Brenda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan kay dinodanda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo, Mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay nasaan mat siguro, mare? Addala siguro nakataktakan na. Ala, sumrek ka nante. Ay nabanduga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal ije lugar da ante. Ay win, isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makiinumak man, Berto. Sige, ipagpabalayon, ante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni ante nate. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inosaryo ngay. Kailugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo kada kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kadayta? Ni, saan mo, ante? Basta agluto lang ti aramidak ditoy. Nakita mo, di katulong da Maritina lakay. Why? Sosyal katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na ko nama. Nakita jilugan na. Ninginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. How? Kan kasla dun niya mo ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti busis na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanarigat ay makibibiyang. Kung hindi ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitain. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko.
Ikuyog da kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamat klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, nakayulatan ati mapanla kay. Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iji balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos, delikado. Sabihan ta nga ron. Umano kayo! Awalan kayo, di ba? Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayami ka Di ka makibibiyang ka nakwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation ngayon ni Ay. sa kabit mo. Ante mong kunam nung kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan, Maray. Pimanaw danay, ti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni Pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare. Nagsakit. Mala, sumrek kayo kadagiti anak tabakay. Ah, akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo tin abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayong ibagbagang. Kaya umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay ngam kasano anak kabalay tayo iti kastoy. Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay pinagatapan ka iti madi. Ha? Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan mo't gayam. Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa kanayon arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-baya amon, dayta. Diya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, adabukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan da ito ibagay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko iti daydagun daway manang biyana. Pimanaw kami nga rod iti pagababangan may kat nagnag kami iti balay may. Manipod matiden awanan da magko iti kumarek tawan matan kontak may kadakwada. Kataging gaita, kasla Jack pay lapatyan nga dan bukod mi abalay. Nagtultuloy nga rod di kinasingpat kan kinaimpad dasawa. Kat makunap ang nagasatakan kwa na ta nakasingsingpat nga asawa kan ama dagiti anak ko. Alahastaan ti pagayam mo, Brenda. Please like, share, and subscribe. Thank you.